Ayan. Talaga kinasaritan pa yun ni Nanang. Nga umay mga sikaso kanyak mang kasao. Diyos mo. Sabi may TV na to. Ay, saot. Dinadaal mo. Pati bibino ko, kadilis mo yan. Talaga kinasaritan pa yun ni Nanang. Tapno umay nakasao. Pinagbalin nakbet la una yun nga awan manak na ako na. Narinig ka ta maawatan ti kayat ko asawan. Ti kayat kong ipakaawat. Uri nga ta mamin ano nga ulitot na ibaga. Awan lata. Anya ko matijak nga awatan ijay. Ket naglawag mo't apag parparangam asikati husto. Ket siya ti kanayon apitot. Nga awan amok nga aramidan no saan aday tag cellphone. Awanin bagak akasta. Ti kayat ko lang. Saan mo kumabaybay-an na iti trabaho ni ti balay? Kang runam ti amin, asikasum na iti anak ta. Agasam na ita. Sumangpit ak iti malam siyak pa lang tagluto. Dagiti pinanawak ananganan iti agsapa, madanon ko pa lang iti malam. Anya launay tar aramida mo nga eh. Dahil talatan agad edit iti picture kan video nga ipupos mo, ter aramida mga agmalmalam. Uniforme dagiti anak mo, di mo pa yan mailaba. Agratik dan. Unan! Nasa duta kon nga asawa. O, anya, naibagam aminan? Amang ano at dapat ti kayat mo nga inayon nga ibaga. Ipampaminsan mo nga ibaga ita.